Muda wa utulivu na Mungu. Muda wa utulivu na Mungu ni nini? Unajua dunia imejaa changamoto mbalimbali. Dunia imejaa stress za maisha. Dunia imejaa pilika nyingi za maisha ambazo zinasababisha mpaka Wakristo wengi tumesahau hili jambo muhimu. Jambo lenyewe ni kuwa na muda wa faragha na Mungu. Tunapata muda wa kufanya mambo yetu mengi. Tunapata muda wa kufanya shughuli zetu. Tunapata muda wa kuangalia simu zetu, lakini tunakosa muda wa kuwa na faragha na Mungu angalau dakika 10. Huu muda wa faragha na Mungu ni ule muda ambao unakuwa uko peke yako na Mungu. Unaisoma neno, unaomba, umekaa umetulia mbele za Mungu kumsikiliza Mungu anasema nini katika maisha yako. Ukisoma katika kitabu cha Marko 1:35 utaona jinsi ambavyo Yesu aliamka alfajiri na mapema kwenda sehemu ambayo haina watu ili kwenda kuomba. Kwa hivyo kama Yesu ambaye ni Mungu, Yesu ambaye iko na connection na Mungu, usikie alikuwa anatafuta sehemu yenye utulivu, kutafuta uwepo wa Mungu. Sisi si zaidi, sisi ni zaidi. Tunatakiwa tupate muda ambao tutatulia kutafuta kuimarisha uhusiano wetu na Mungu. Muda huu wa faragha na Mungu ni muda wa kuimarisha uhusiano wetu na Mungu. Unajua, ili uwe na uhusiano na mtu ni lazima utampatia muda wako. Vivyo hivyo hata Mungu, ili uwe na uhusiano na Mungu unatakiwa kumpatia muda wako. Kwa hivyo, ukisoma katika kitabu cha Yakobo 8:4 utaona neno la Mungu linasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Hivyo tunapokuwa tunatafuta kumkaribia Mungu, Mungu anatukaribia. Na Mungu akitukaribia, mambo mengi katika maisha yetu yanarahisishwa. Tukiwa karibu na Mungu, Mungu anatupa amani. Unajua dunia imejaa changamoto nyingi, imejaa stress nyingi za maisha. Lakini pale ambapo unachagua kuwa karibu na Mungu, kukaa faragha na Mungu, Mungu anakupa amani isiyo na kifani. Kuna vita ambazo huwezi ukazishinda ukiwa peke yako. Unamhitaji Mungu akupiganie. Hivyo kumpata Mungu ni kumtafuta katika sehemu yenye utulivu, sehemu ya faragha, wewe na Mungu. Lakini pia unapokuwa karibu na Mungu, Mungu anakupa direction ya maisha yako. Unajua duniani hapa kumejaa confusion nyingi. Ukiwasikiliza watu, hauwezi ukapata mwelekeo wa maisha yako uende wapi. Kuna watu wamechanganyikiwa, hawajui wafuate la nani, wamsikilize nani, waache nani. Lakini kama una muda wako wa utulivu na Mungu, Mungu anakufundisha na kukuelekeza nini ukifanya. Maamuzi unayofanya yanakuwa maamuzi yenye hekima. Jambo la mwisho, unapokuwa na muda wa utulivu na Mungu, Mungu anaimarisha imani yako. Hata unapopita katika magumu na mazito, lakini bado ukitulia faragha na Mungu, Mungu anakuelekeza na kukwambia nini ufanye, nini usifanye. Hata ukipita katika jambo gumu, unapita watu wanashangaa, umepitaje? Ni kwa sababu ulikuwa na nyakati za utulivu na Mungu. Sasa hapa tupo kuimarisha uhusiano wetu na Mungu. Inawezekana una kitu unataka kuzungumza, kiache hapo kwenye comment ili tuendelee kuimarisha uhusiano wetu na Mungu. Kama una nyongeza yoyote ambao unatamani watu wasikie, andika kwenye comment hapo. Mungu akubariki sana. Asante kwa kunipa dakika hizi chache kunisikiliza. Endelea kuimarisha uhusiano wako na Mungu.